pastorin biak ina meche private hula me sak thin Ghana pastor soilo ve tak pakhat chuan a kousan member meche ho private part chu alo me fai sak thina he pastor chim om zet hian in khom na thu soin chutia thu a soi mol mol lai chuan a kousan member meche ho chu ko chuakin kousan mi pui ma an private individual part chu a me sak mi mai thina ni chutia nga chetla vel chu video a lo lak nin internet lama han pho chuak chu thren khatan nuya za thren khatan thin rim boka he pastor hian han kom chianga engwanga chutianga mi spring tenge umul chu me sak mai nge ni tian zo chuan ani chuan christian te chuan kan private part hi kan ti fai turani hetiam midang private part ka me fai sak nu hian anin buala ti chuan an mania sualom zong zong chu alo fai ta thina ni ati ve mau mai a hrim hrima Africa khomol pui hi tun ma an thla tu te atang sa khuana larun tak an sa khuana le thil mak in zom tlat Christian an ni nuwa po thil mak lom reng renga khosa sa khuana le thil mak kal kop tir tlat thin an ni na an thisena a bet tlat hi an bosan thei tak tak lo ni na lang mithi kai thona lem lem eis vei ti dam na lem piang sual ti dam na lem chan ti velan uara hetianga pastor le evangelist te thu soile an che dan an lorin dual dual na chan hi ram re theile nu fual u chuak ni khata chowoi ni ei po nei lo tam em na raman nia chuwa chapa le khathiam an la thlem em zuya damdoi thiam na lamain en kol na konga an pache hle bok hetiang te nu en ni wang hian an thluak suk sakan nuam em maya ti dam na lem nen rong bol na kalpuyan tam viaw ni thuril tu te tan la a hlok ro pui mai sia heng lai ko ran ho te anga ko ran committee in ko ran sum chevelan control ang hi ni ve hek lo le ko ran nei tu pastor khan apum bil mak zel mai sia chu wangin lar em le thil ti thei ni kha hlok em ringot mai ani sai lu tar upa ho lom zong evangelist na chu Africa khomol puya hian an tam khopa pujem sa ai bon fe la an nga ma se chulam chu kan soi tum berani lova ril rufim put apoi mo zia tarlan nan kan remind zeu chewani e he South African pastor pakhat pastor Alf Lukau hian mixing ani lo ti asoi mau maya ama hi international speaker velain in rongbol na nei na hmuna te chuan mipuyan kal thanem thei khop mai trum khat chu a rongbol na hmuna chuan mihringa ni lo zia proof nan meche pakhat November ni som pakhat a piang in khom zinga chuan an om thu le ron pen chuak turin ati thut maya chu meche ming chu Porsia ani ti chuan mipui ma chuan pathian in kan hena thuron soin Porsia November ni som pakhata piang le fa pathum nei hi min mutir ta ni tia soin Porsia ne na chuan a chan china soi chu adik le dik lawan zota ani chuan pastor thu soi chu adik ti alo nem nget ve boka pastor chuan pathian in tran pui tura a hne na aron tir thu hril lein ti chuan pastor chuan Porsia ne na chuan in khom tura biak in aron pan line a pasal chu ina tanga chu abo thu le ram huai biak na lam thil lama in nam hnoi thin te bula akal thu soin a pasal chu a na thona hmuna poisa ti ching pena wanga bana ni thu te chu an hrila a pasal chu enge ati mek thra tura kol turin ati boka Porsia chuan a pasal chu kola han tuma atlang thei ta hau lo mai chuta chu pastor zol nei ni in chal le mihring po ni ve lawanga in soi chuan Porsia he na chuan anu te kol turin at tilea anu te le a pasal chu tharau hne na in thoina mang thin mi ti dam thin pakhat witch doctor an ti mai sangoma huna ommek hne na akal thu an hril lea Porsia chuan pastor soyang chuan anu te chu han kol tange ya atlang theita ma se chang tu om lovina ring zo thak ti chuan pastor Lukau chu tong tra in Porsia pasal chu
phone switch on turin thu a han petarup maya chuti rual chuan Porsche chuan an pa chu a call tlang thei tanga la chuta Porsche pasalin phone call alo pick up nu chuan pastor chuan ram huai biak na mun sangoma chu a chua san ngal lo ani chuan a chunga chiat na sa taka thlen tur thu hrilin a vo pa ngal boka Porsche pasal po chuan ngai damaron dil chul mai chulai mun chu aranga a chua san ngal tur thu le akal to ngai lo tur thu te trap purin ron soita ni heng thil song hi TV a live a pek chuanin a hmuna om tele TV atanga lo thlir tu te chuan makan tin ro puyan ti khopa a hnu zela report an pek le danin Porsche pasal chuan pastor av lukawa hi zuin rongbolin ke pen nin an soi he pastor hian hei ai ro puile bonzok hi ala ti cheu maya mihringa ni lo zia proof nan mithi a kai tho tual aron lar zia le news site trang ina tarlan chuai kha kan la traffic ang chumo cho awarte khan chiang takin aron soi fia chan chopani zia le a crew member jinga mi ani ti te kan traffic to turanga ila ti chuan Porsche le a pasal a han sa ching al bol phon kual vel dan po hi chan chop thoni ti hrele bok taila a thawme heng ho hi magician lar tak ho wa hian zui tu an ngain ring tu po an nei thanem thei fu maya an ho sa thei fu ani Mizoram pastor te po hi re thei takan wang fu tho na chungin African thuril tu ho wai chuan an la ho sa lo jok de uni na lang thil maklam hi han soi chun zom le lokila fakte ate mi te lar wang la ya harna thlipuin Mizoram han nuai zet khazong apui mi ate fakte le mi te kha in khoi thluk tir ka tum ve a min khoi thlu thei lo pakhat jok phei chuan min namdak or maya i lu tuk min la ti zui ma ni lo ma thluk ve rup ka chak te lul nen tu te po hian thil mak hi kan lom vek ti la kan soi sual lowang ataka ni le ni lo fi atum na lama hian kan pachhle loi chu ani bere pastor thlok thei he thuril tu pastor thlok thei mang hian nu han khar don te ang Mississippi khuwa South Haven Baptist Church pastor Bartholomew Orsi chepui ve rem tak chu ni thu soi tura ron ding chuak tur chu ron kal chuak satlia mai lovin aron thlok lut vel thlok lut han tila ceilinga hrui mangina in khaya aron oilut te po tila adik jok ma ome hetianga ti chan hi isuaron kal le hun turatan ko than mi te an lo in buat sai lok theina na ti nin ama nge hian soya chutia pastor ber ron in khai oi tanul chu mi pui ho nuya ti zafia woni ome ma se he pastor hi chuan isu lo kal le hun tur po hetiang ang mai hi ani dona kan in rin lo lai le kan be sei lok mi lo thil alo thleng dona in buat sai angai na sa ni atia asoi dik na chen po om via ome ama ero chu pathian tu soi turin khai oi nul chu ro pui ti ai nui zat lama akal du hleng ti rin om via wani ke nui zat lama in sum thei manglo phei hi chu omila kanui thum dumin ka ring ole tuna tan chuan khati chin kha han ni le phot sela kan tong kam mana te kan thu soi dan le channel kal phunga te in mit thlun lo na tamang ti ka ringa chuti chung po min du saka min subscribe ram tu te le du sak taka thuron min pe tu te zong chunga lom thu karon soya tin min subscribe thar tu te zong po kan lo lom chewa min lo thlir sak thin don ti ka hriatin lom thu ka soilok mol ani e in zawine hun man nuam vek ule